Malo, sine. Viđaj iPhone-a, gledaj, 1.500 eura i to na sniženju akcija. Bio. Ali ja nisam sjeo onaj sa akcije, nego uzmem ovaj. Sine, znači uzmeš sebi iPhone i ko frajer. Šta je došao sa tim LG Cookie, onaj iz prije nove ere. LG Cookie, telefon. Sine, uzmi sebi iPhone da hoćeš da budeš frajer. Znači bitne su danas pare, iPhone, da ima ova jabka, i sve da imaš, onda ćeš imati sve u životu, bit ćeš najbitniji. Prije došao sa LG Cookie, onaj Nokia 3310. Tako ti treba, hajde razgula odavde, kad sem kupiš iPhone od 1.500 eura, onda mi se javi rođe moj. Moj čovjek LG Cookie, igraš one zmije na njemu. Mali, pare! Gdje su pare? Sam ti rekao da vratiš pare danas, gdje su pare? A nemam. Pare! Nemam, Pare, molim gdje te su pare? istići. Ma pare! Jel ono onaj momak što me je zezao? Da li da ga idem sad spasiti? Halo mali, imaš 5 minuta da smakneš odavde i naći te ja setit. Razumiješ, razgula odavde kad ti fino kažem, hajde! Ovaj put se izvukao, ali idući nećeš. Vidimo se. Ti si me spasio, junače moj. A slušaj, ja sam danas tebi govorio ružne stvari. Zezao sam što nemaš ovakvi telefon, go ja. A ti si došao, vaćero Hamzu. Mocolo, onoga što ga viču, što čovjek dere kad ubija, kad tuče. I došao si, spasio me. Zašto si to uradio? A ja sam bio loš prema tebi, šta želiš od mene? Samo reci. Evo kolega, o taj iPhone što smo jutro zezao za njega. Odmah da mi ga daš, razumiješ, inače i tebi ću da satarim. Vamo telefon, hajde! Joj, dobrog telefona. iPhone. Kako ti sad ići kroz grad i vikati, ide gasi, reši ga. Ide ga.